kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nohikai ad hoc negasngi kila penlong dekat jingsyok kelan mangor hapok kelama Meghalaya Upper Primary School Teacher Association. Habakilan bikilat patai kubor ki nohilam ka MUP SDA East Khasi Hills kila penpa baki nohikai mana kapor ki haban mi madan pan penlong ke jingki pandawa ya ka hok ka jongki ke bahadu menta kimpat yo AA. Syusyu kila ongru baki nom syang tait hadu baka sarkar kan penurlong ya ki jingdawa ka jongki. Kila kenturu ya ka sarkar ban simkhia halor kini ke jingdawa bat ban penurlong. Bini begini ke panglong ba ila ipenlong bunsin ka program yakhi bini bat ke sarkar ban ke jingkular ke sarkar kalau nak kapor sekapor ndre hadu mentang empat UAA habidi bat kini ka deficit system kaba ke sarkar kala kulari ngi nadu senam arjar khat kendai kini di ke jingtho kini di ke jingtho tak ban sundur di nadu arjar kendai sarkar susngap man balik ikendu iki minister consent susngap man hadu menta habidi bat kini ka habidi bat kini ka ad hoc scheme nilayo nadu kapur asam nadu khat kendai sepan ribu pra khat kendai sepan ribu pra bat katulap kolong saus pasan tu si benai nadu khat kendai sepan ribu hadu menta su ad hoc si ad hoc di hak arjar ka kendai sarkar kala pular kala le ikni ko proposal ndre long hadu menta long sarkar ka susngap man takadaw ila penlong ki alat nongkrem khat neutrik alat nongkrem Disember but nang ni syakmat ngin ya nginom ya syong thai ngin ya ya hi be hadu bandayo ikni ka pular jo sarkar de ngilaya long meeting shotrik jongka CEC Borokowik State ka Central Executive Committee jongka state Borokowik but ngilaya rai ba menta ka singi ngin ya penlong biang ka sit and demonstration ngilaya rai ban penlong man ka district apa Meghalaya te kata ka kubuan ka liang jungi par kicingkerpat jungi long yo sarkar long kan skobhaban skap genyo ya ka ai ka bala keluar long bahkan le ai ke nam tagi no ikai nam tagi okay ngidon khaspa South League School Borokowik Meghalaya ngidon lai hajar aspa ni pun rengut kinong ikai Borokowik State de sarkar long kata kecing ka khubor jungi sak sarkar kesenjam bangin le ngin hapsong da meeting nginong nam la ban ong menta sorry nam la ban ong iki den re ke ai ke bangile ngin syong be da meeting kumbala le ki senam bat ki si balale bat kawai ka ba ngai ku kubor ye pi siak long ba nginom chong thai bede ba ngi wai la jong ko hap jong la matai content ju ki sithi ka ba yon sarkar lo ta kular ko content proposal for upgradation of ad hoc upper primary school to deficit system tidak mencendur ini oh ala cendur proposal for upgradation of ad hoc upper primary school to deficit system kata ketika subjek jongka kani la sarkulit man kawai pagawai ka office jongka sub divisional school education officer la pharu ye ginong hikai bakin penbiang gini ki cingdon kambaro baik pharu ginong hikai ban penbiang gini cingdon kambaro kriteria baro tinggal ada baro la kali antuk menu ka tu notification arajar khasang arajar khat khandai duar chang lele arajar ngimdon ki policy maker ngayo i kan long bang ngimdon ki policy maker like no mensua kamen sua eng idon ki policy maker de nakata kadaw yu i ba ka education lay lalong kumba su e pa kuntui ndon ba pe education la sulong bang idon bok bang idon kini ki Christian school Christian management school kibal penlong hadu mentalong ba kastit jingi kalong kumni kumbakalong amal ka jing yakhi jam ka musta kum ka jia menta kum ka bakalo menta kasni hakastir barak ko namar yala ya kan hak distrik namar ka jing yakhi bangi kidang hikagi mansi namar ka ba long ka jing sisyahi na ka menta jangi ka ba lapa hakasne ma ya khatra
iliyakot juga siai Chief Minister Badan Buram Jongi kan sang mahang teh hapo asanang tulah garu teh hang teh layok ke selok kapor ke keren but nakaliang ka government MDA mo ndai bangi suong ba ngungu namar balai hakatu kapor baki ai ke enhancement haka sarkar ka baladep kapor yang skor kongres enhancement jongi kadang ka aerial jongi kadang sakut dan nakaliang Chief Minister Badan Buram jongi minta ngila sakut kalong arbanai hakatu hi kapor mayadep ka meeting hang tu ngila yayo lain lalu kata hadian sistem ini apa ini ka order nakaliang ka government dulu dia kan ka city ke bala PNI minta nak minta ka accreditation to visit system ka bala awan nak ka office jong di CL director per circulate sakidi SU atas state per okawe haki district per nak kata halor kan ka dong rim nakaliang jong kinang hikai bat kinang yalam jong ngiru ni ketu nak pot sekepor penmani penkemau ya pasarkar kan perkat lem nak benta ban saindur bat nak benta ban khot yang iki mufstaru bangin ya kendu bat kinang yalam bat pasarkar dari haduk menta halor kani ka subjek kebelang ya keren ke proposal accreditation and of primary school of deposit isi asal ke kentian jong education minister Badan Buram jongi si ong baik financial crisis kelas syukur karena si ong baik bomdon pisah ke sarkar dari ban si ong ke sarkar ong bomdon pisah klaim perkat ban lek ya kam kamu ke bawah semula long nama kum kini alam kidai kimi kikpa jongi dia serutu nama ngi kidang hikai ban se ban ya mi madan ban ya tempau ya kata ka jingdot kam yang ilalong ikun bangin ya makmat kini bangin tiat ya kejingkang kenang bakin serutu bakia play nrai hadu menta yang iki kam badan bapli de kumaya tu i asal sekedi yang ila ka sarkar komplain jingkang hadu menta mulum khot yang i iman sengir ni ai beteng ngakapor sikapor mara ka jing siang i kinang hikai serutu ya keburam bangin ya dak kata kalenti namar ya don bat kinang hikai pilek se kinang pistat nak kinang hikai tapi apa yang hadukan ni tadi hatu kini asun bami syukmat kumupi kadon nam kacing trilang bandong bandawai gani rengkat di school macing beti beper jo bini di school la rangim don hikia jinga trilang inum lai ban mi syak namar kata suwa ba ka hi ide ka jing skutu jing mulang mangi kinang hikai baki school macing beti mar ki school baru ahi mentai ki sekretari sejang ki school jing beti ki de kinang hikai peng mangak nuksa ngade sekretari jang school macing beti de barabua nak puas ka forpat ya selap dan namar balai naman daw poi kana ke jimentori ka poi haka school magic committee ka bakinang hikai mar kata ka daw baki school magic committee ki ai bahaka ji kersan namar ka balong justify ka masuk ki ai full support